Dobrodošli na video na koji se niste pretplatili, ali vam je očito iskočio na vašem feedu, pa ajmo popričati o tim opasnim bajkerima. Naime, pred neko vrijeme, stružam stalno s ovom Nutelom, pred neko vrijeme na jednoj Facebook grupi jedan čovjek je došao i malo se zasprdao sa bajkerskim prslucima. I doslovno evidentno je bilo da je to šala, da zapravo ismijava činjenicu da danas svatko nosi prsluk, a ne da se ismijava sa tim nekim MC-em, freestyler. I nastala je cijela halabuka. Ta halabuka se razvila do tog stadija da su čovjeku počeli fizički prijetiti nasiljem. Sad ono što mene zanima, kako mi to državi živimo, da se ti ne smiješ zajebavati sa nekim prslukom. Razumio bi ja da si ti čoban, znaš što čuvaš ovce pa nosiš prsluk pa da ti je prsluk život. Ali bratko, voziš se na motoru i lijepo imat prsluk, razumijem, štiti bubrege. Imaš sve te prišivke gdje si bio, šta si radio. Ali da se netko ne smije zajebavati na temu prsluka, jer u protivnom mu se prijeti sa batinama ili čime god, to je vjerojatno neka crta koju ja podlačim. Moram priznati da poznao sam puno ljudi, pogotovo nakon onog videa što sam dan objavio na vrlo sličnu temu, poznao sam puno ljudi koji su članovi upravo tih MC-eva, koji su mi bili iznimno simpatični. I koji su mi simpatični dan danas. Što zapravo govori o tome da ima jako dobrih ljudi u svim tim klubovima, jesu to MK-ovi, jesu to MC-evi, freestyleri, što god, I don't care. Ali isto tako je činjenica da si možda daju ljudi malo previše na važnosti. Sve ono što mene zanima je, od svih problema s kojima se ti možeš boriti, od problema da ti druga banda uzima dio teritorija, da se netko bavi tvojim poslovima s kojima se ti baviš, da netko možda, napada tvoje članove organizacije. Da ja jedem špagete i čovjek da uđe i da mi puca sa metar i ovako prekida mi špaget i ovdje mi kida parče pramena i izbija ovake kocke, ove cigle, a ja stojim i kažem, čovjek mi ubi karbonaru. Ti se baviš sa time kako se netko šalio na Facebooku. Dokle smo mi došli da vi nemate pametnijeg posla nego da prijetite nekome ko se šalio na Facebooku. Živimo u državi gdje je normalno nekoga uvrijediti po vjerskoj osnovi, normalno je nekoga uvrijediti po nevjerskoj osnovi, normalno je nekom reći da si fašista, komunista, da si ovo, da si ono, ali ako se prsluk dira. Da. Meni čini da je ta ekipa gledala možda malo previše tih američkih serija i onih nekih anarhija i filmovi i oni su banditi, oni žive thug life, oni tuku ljude, oni žive kriminal, južni vetar bato. Koje bre maženje, niste ja peder da se mazim, bre si normalno bre, znaš kako ja derem, nego... Nije, nego sam previše sam srkao, kapiraš? Onda neće se digne. Što možda i jesu, zapravo ja ne znam, možda ti ljudi jesu kriminalci. Sad je pitanje, ok, jesi kriminalac, ako si kriminalac, zašto se želiš dovesti u problem jer si nekoga išao tuč zbog šale na Facebookima? Ako nisi kriminalac, zašto se želiš dovesti u problem jer si išao nekoga tuč zbog šale na Facebookima? Mislim, kako god da okreneš ne valja. Ti kad pogledaš svi ti ljudi, većina tih wannabe kriminalaca se uopće ne bave kriminalom. Mislim, ako se baviš kriminalom, onda nećeš raditi u prodaji negdje 8 sati dnevno, nego ćeš živjeti od tog kriminala i bit će ti super bato. Ali ekipa radi neki generički od 8 do 4 posao i onda popodne poslije radnog mjesta dođe i glumi nekog bandita. Mislim, kom glumiš bandita? Ili si bandit ili nisi bandit, druže? Baviš se s nečim 24/7 i budi to što jesi. Ako se ne baviš time da si bandit, onda šta glumiš bandita? Nemoj biti bandit. Još su mi jače one priče kad zove ekipu, neko otvori MK klub i onda mu se prijete kao, ne možeš ti otvoriti MK klub, ovdje već postoji MK klub, moraš postati član tog MK kluba, nemaš ti ima svoje, mi ćemo tebi reći šta ti možeš. Druže moj, gle,
ako ja hoću otvoriti svoj MK klub, ja ću otvoriti svoj MK klub. Nema te osobe koja će meni zabraniti da ja otvorim svoj klub za Pokemone, za ne znam, badminton ili za motore. Ko ste vi da vi zovete ljude da kažete ko može ili ne može otvoriti neki MK klub, stari moj? Koga briga? S čime se vi bavite u životu? Vi stvarno nemate pametnijeg posla. Daj, odi se baviti. Odi se baviti nekim drugim aktivnostima, kriminalnim aktivnostima, poštenima, čovječe, a ne time da prijetiš ljudima po Facebooku batinama jer se neko šalio. Stvarno mi nije jasno u kakvim vremenima to živimo. Da živimo u 90-ima, ajde, razumijem. Znaš, kao ono, banda, droga, ovo, ono. Ali 2025. prijetiš čovjeku zbog komentara na Fejsu. Jer smo dotle došli. I tukaj nakon svega taj komentar čak nije bilo ni sprdnja neka sa tim nekakvim Hell Angelsima, nego je bio sprdnja sa tim da danas svaka budala može nositi prsluk. Samo treba intelekt, da shvati što piše u tekstu. Što kod bajkera moram priznati da često zna biti problem, ali to je sad opet tema za neki drugi dan. Di mi čokolada?